sai katiki atum RV abu kachong hong lapen lang ka bekaning rethek te ka porahut men RV ke jang ni thom pardun rona jok National Highway krong pliatwar pi langkang lumpen ke dam ke wanga tum ka siksa kachitong halapu dena rong havar dena rong hiti bithi langso inglong kiri hajarong pi kusube jangmi be on be samding be den teron lapen okereng havar anparta dongmukak havar along PWD office horitaro pencheng lok pinang ana havar langkang lumpen hemrit lapen hem kachupang reng pon asondo an kana hok pon dulu Bangsola marjulong si tong si Kotpen MLA Lunsing Teron Lapen KAC EM Ritesh Enghi an parta SDRF team atumpen kesung kepho tumalong humri damsi kasi pachonga boha pathik pondo Halapu KAC EM Ritesh Enghi Lapen arisang ho DTC chairman Prodiping tia tumpen lang kethe pen kesung ga chetong tumalong arong aju apor sitami dode sang se pin pen humri damsi kesung kepho tumalong chingki chethan ponsi kesung pen ke pajok ponji aphan chingki chethan ponsi aning pathe pon langkang lumpen rod atum a hemarit kachi onang lapen hem sok sang pen danglok kachupang reng apido an kena hok dun aning kiduk pen danglok kachi pachong abo halong kidu kasik sak puthak rod atum aning kiduk atum along KAC EM Ritesh Enghi aju phirlu sidami adung pate bokdam si ning duk ning oy atum aphan aning pathe dun si ning duk ning oyang bong sidami aning karong lapen aning ke pathe tikang alam the chetham pon halapu kisung ki phora de tum pen ki than pora bangki aning kan wang sitami lang ki thia bangki wang sitan non son an alang ki thia bangki avipin lang nilitum bi hek pen non an talapu son alang ki thia bangki thek dun long lipin lang pusi ning jipon la bangso langkang lungke ne ju ni an lo ho arwi ke jang la pen la son thak si ju ni an arwi ke jang aru le thi pu tame nilitum bi hek ko pen thekun long mutamin la non son ana alang ke thi kang lum lap ko bangke non si ke cheng lang la si ki jong na mye bangke la pulo aphang prang ke la lang roi piari puai phak tame la swang bangso huna da lang roi athak pen lang mang thi aru le thi pu tame la aber chi li phak ti boi phak si ta non la denarong bong tedam pon put la bangso National Highway la 36 la bangso denarong along bangso adolong mane RCC adolong la bangso langkili thai ke pakom arlong bui thipsi ali bang pangtui rong adolong pangtui rong aklong bang ke nang pangtui thurong aklong pen bang ke amasi non langkili thai avi pen amasi lang la amset ki tui ire long te lalo Jasmet la puso na lang ke thi nang abangki dena rong along RCC adolong ki kimahut aruma bangki arlong ki bui thip chong si non abangki lang la puso nang ki tui do koklo pusi kisung ki phora de tumpen ningje pon aphang prang ke la so pangtui o e ako ke hala adong long pachi or het hedelo la si la swaro ya long lang li phak ma si lang la am in lum long le hajarong sumterang koso berong kai bong ti sorong jang berong la swa line pen la pu bithilang so la bang so kang thi da ma towar leng kon thor an la bang ke la pu la swa dolong athak lo la si long la swa dolong athak atum an ke kang lum et sigi ong lo langdam puluten non lang ke the kang lum et arong abangki dena rong RCC adolong athak ke duarong side lo la si jismera bangki dena rong along dolong ki kim ki chokche joksi pininga bangki lapuan alang ki the kang lum long aret lo puta ningje pon 2 News Report KTV News